Litindai, seorang penganggur menghadapi dua pertuduhan kerana menghina Nabi. Masya Allah, apa nak jadi dengan masyarakat kita pada hari ini? Masih ada yang ingkar dengan ajaran Nabi, suruhan yang dibawa tidak dipatuhi. Ish. Kenapa ia masih berlaku? Bukankah Rasulullah utusan ilahi yang membawa risalah suci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasul utusan Tuhan, rahmat sekalian alam. Saya nak tanya satu soalan boleh? Siapakah Rasul? Ya, Rasul ialah seorang lelaki utusan Tuhan yang membawa Islam, agama yang suci. Mulianya Rasul, insan pilihan, indah pekerti jadi tauladan. Qatamul anbiya dalam susunan, pemberi syafaat insan beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Ya, hadirnya Rasulullah bersama cahaya hidayah mengikis kegelapan masyarakat jahiliah, membawa rahmat sekalian alam. Cuba kita bayangkan kawan-kawan, jika Rasulullah tidak datang, mungkin kita akan sembah berhala, mungkin juga kita akan bunuh anak perempuan hidup-hidup. Astaghfirullahalazim. Lantas, melalui Rasul, kita kenal siapa Tuhan kita. Datangnya Rasulullah, kita kenal Islam, agama kita. Ajaran Rasulullah mendidik kita supaya berakhlak mulia, membezakan adat dan syariat beragama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad berjuang menggerakkan dakwah, membangunkan akidah ummah sehinggalah tertegaknya kalimah la ilaha illallah. Lihatlah betapa kasihnya Nabi kita kepada umatnya. Walaupun dicaci, walaupun dihina, Nabi tetap tabah menyampaikan ajaran agama. Subhanallah, hebat sungguh Nabi kita, sehingga pengarang barat Michael H. Hart meletakkan Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia. Dasturi ini, kasih dan cintailah Nabi kita, walau jasad telah tiada, namun ajaran baginda kekal selamanya. Kawan-kawan, sayang Nabi tak? Jom sama-sama yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nurmu Rasulullah, iman pasti tidak koyak, akidah pasti tidak patah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.